Yes, kuva aho umuhanzi Tayiwacu Brucemelodie akoranye n'abahanzi bagiye bakomeye muri Afrika. Dufate uwa mbere Harmonize, dukurikizeho umuhanzi yitwa Eddy Kenzo, dukurikizeho umuhanzi yitwa Praso, dukurikizeho umuhanzi yitwa enought, dukurikizeho umuhanzi yitwa Shaggy, dukurikizeho umuhanzi yitwa Joboy, dukurikizeho umuhanzi yitwa Bayani, dukurikizeho umuhanzi yitwa Diamond Platnumz, dukurikizeho undi muhanzi yitwa Black Diamond, dukurikizeho umuhanzi witwa Bayani. Aba ni abahanzi bakomeye bari ku rwego rwo hejuru. Uyu musore agaragaje ko nta bwoba na buke afitiye umuziki nyarwanda, n'abamufitiye urwango bifuza ko abivamo arabakomeje cyane. Uyu ni umusore wakoze ikiganiro kuri Igihe Sport, ariko iki kiganiro cyatumye hitanza kubabwira amwe mu mateka yaranze Brucemelodie ndetse n'ubuzima yanyuzemo bushaririye. Uyu mugabo Tayiwacu Bruce ni umugabo yatangiye adafite ikintu na kimwe, atangira n'umuhanzi Ama-G The Black ari producer, yivugiye yuko akumbuye kurya amashu n'umuceri. Ibyo biryo ngo babyitaga ibitaka. Bro, n'ubundi n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afrika ndetse no muri Amerika, abahanzi baho bakomeye bagiye baca mu buzima butoroshye. Mwagiye mwumva inkuru ya Diamond Platnumz, uburyo yaje mu muziki, mama wiwe amushyigikira, arwana n'ubuzima. Papa wiwe yaramwanze, nta kintu yavuga, nta kintu yamukorera. Brucemelodie, impamvu nawe Diamond Platnumz yamuhaye kurabo, suko Brucemelodie yari afite izina rikomeye cyane, suko yari afite amafaranga. Yarebye background ye, uyu musore aje atwereka ya shusho ya gikene, ya shusho y'umutindi mu rwego rwo hasi, ya shusho umuhanzi aturukamo, umuhanzi koko uzayobora igihugu aturutsemo. Ba Justin Bieber bagiye baturuka muri ubwo buzima, sibyo? Umuhanzi Wizkid yaturutse muri ubwo buzima. Ntago ari nka Burna Boy cyangwa se Davido, umwana w'umukire. Bano ni abahanzi bakoze kandi bakagaragaza yuko babivunikiye. Brucemelodie mu gutangira ari umuproducer, mu gutangira akora akaririmbo kakanga kuba yakarebwa. Brucemelodie muri za 2013 na 4 uyu musore yaje kuba yatwara icyo bita Primus Guma Guma Superstar, bamuhembye ngo miliyoni 20 zose. Ariko mwumve ikintu gitangaje ni iki, Brucemelodie yahembwe miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Mwumve umuntu uzava kure. Yaravuze ati iwacu ntago bumva ibintu by'imiziki, ntibanabishyigikiye, ariko reka mfate 600,000 hite mbihereza umubyeyi abanze yumve ko umuziki ari akazi. Ibintu byashenguye Brucemelodie nuko uyu mukecuru yitahiye, atabonye ku mafaranga y'umuziki Brucemelodie arimo arakorera. Brucemelodie yarihirinze akora imiziki igiye itandukanye. Brucemelodie yakoze indirimbo bayita Uzandabure. Iyi ni indirimbo yatangaje ko indirimbo yagize 6,000 kuri YouTube, views 6,000 turi kureba kano kanya. Wiwe ataragira na channel, agaserebura
agaserebura byatari k'indirimbo yabaye hit. Za 2014 abantu benshi ntago bari bazi icyo bita social media icyo ari cyo. YouTube ntago bari bayizi. Ndagira ngo nkubwire ukore subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru ndetse n'ubusesenguzi ku muziki, kandi ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe. Ariko ibitekerezo bitubaka mwihangane abanyarwandakazi, mureke kuba mwabizana hano hantu. Twikomereze. Brucemelodie ni wa muhanzi wakoze uko ashoboye, arizamura arazamuka. Brucemelodie yakoranye n'abantu bagiye batandukanye. Brucemelodie yaje kudutera story y'ukuntu yagiye muri Coke Studio. Bro, ngibintu bamukoreye ni ibitangaza. Brucemelodie ngo ntiyabonaga umwanya wo kuryama, yaryamaga amasaha 3. Brucemelodie yari yavuye mu Rwanda akoze indirimbo yitwa Ikinya. Ni indirimbo yamuhesheje amafaranga menshi muri Coke Studio, kubera ko ngo muri Coke Studio ngo buri munsi yari asinyiwe amadolari 500 yo kuba yasohoka Nairobi akajya gutembera umujyi, akaba yakosoma ayo mafaranga. Ariko story naho ngaho ngo ni ibiganiro abanyamakuru bakoreraga CNN bamubazaga bitewe nuko yasaga, bitewe na bimwe mu bigize amateka y'igihugu. Bamubaza ku bijyanye na jenoside nkaho we yayikoze. Hari amateka agomba kugukurikirana, ariko ikintu cyose kizakubwira ko ukomeye nuko uzahura n'ibigeragezo, uzahura n'ibintu bizakubabaza. Nibyo bintu bizakugaragaza yuko uri umutsinzi. Brucemelodie ibyo yabashije kuba yabicamo ararakara cyane. Itangazamakuru rirabibona ko yarakaye, aravuga ati genda ashaka kwitahira kuko ibintu muri kumbaza ntago bindeba. Ndi mu muziki, ntago ndi muri politike. Ibi bintu nkabihuriza na wa munyamakuru wamubwiye ati Brucemelodie ijwi ni ryiza, ariko akantu kajyanye n'isura ndetse n'izuru ntago bizakunda muri kino gihugu. Mwumve abo banyamakuru. Kandi uwo munyamakuru ngaramureba akamwibwira, kandi yaramuruse. Brucemelodie yabaye munini. Ibyo bintu byatumye akora cyane, arakora agera kuri level yo gutwara Primus Guma Guma Superstar, aho bamuhaye miliyoni 20. Ahita atangaza yuko aka kanya ariho Brucemelodie atangiriye umuziki. Abantu mumugereranya n'abanebwe, abantu mumugereranya n'umuntu ushobora kuba yakora indirimbo rimwe mu myaka ingahe. Ntabwo bishobora kuba byakunda, bitewe nuko uyu musore hari ahantu yavuye. Ibaza umusore yamaze gukora amahiti n'amahiti, ariko bitewe n'uburyo yari ateye, ibinyamakuru bikandika, ibindi bikavugwa, ariko Brucemelodie akabura igitangazo na kimwe cyamuvuga. Agafata umwanzuro we n'amajide Black ngo kugenda bakihagarika mu muhanda rwagati, akabwira umunyamakuru tese wadufotoye nibura ukatuvugaho ko twanyaye mu muhanda. Mubanze mwumve iryo shyaka, noneho muze kungereranya wa muhanzi wacu The Ben ubu uri imbere ku rubyiniro, ubu uri muri interview akarira. Abari kurizwa n'iki kabari gukora umuziki? Umuziki ni akazi, umuziki ni ishusho y'u Rwanda. Brucemelodie aragaragaza yuko u Rwanda nta mabuye y'agaciro tugira, nta peteroli tugira, bashore mu muziki. Diamond Platnumz impamvu ari yashutingiye iriya ndirimbo Pom Pom muri Tanzania n'uburyo bwo kugaragaza isura ya Tanzania, ariko u Rwanda ntabwo tubifite kubera yuko nta ngingo y'imari ihagije bashyira mu muziki.
bakavuga ati izi miliyoni 500 nizo mu muziki. Mwubake ibikorwa remezo bigaragaza ishusho nziza ku buryo abanzi bacu baza bakashutingira indirimbo. Mutanga uburenganzira aba director baje mu gihugu ndetse n'abari bemererwe gukoresha drone. Buriya hari ibintu byinshi tudafitiyeho uburenganzira. Dufite amahoro n'umutekano, dufite ubuyobozi bwiza, ariko ikintu kijyanye n'aba director ni ibintu bigoranye cyane, birababaje cyane kubona ugurutsa drone uri gufata amashusho y'umuhanzi cyangwa filimi bakaba baguhana. Ibi ni ibintu bibabaje cyane. Shaka kugaruka kuri RDB. Kubera iki abahanzi b'Abanyarwanda bakora igitaramo nitubone RDB iri gufata imishinga ikomeye nka Visit Rwanda, ifate Rwandeya, batangire kwamamaza muri ino bitaramo by'abana b'u Rwanda? Nakoze ikiganiro ejo bundi abafana bantera amabuye, barambwira ati abintu uri kuvuga nta makuru bifiteho, uri kutubeshya. No, ntago ndi kubabeshya, nimugende mwirebere internet murayifite. Ntago nazana ikiganiro cy'abandi kuri YouTube bahita bamereza copyright cyangwa se icyo bita strike n'ama-reused content. Ngomba gukora rero content nziza kandi zihamye. Banyarwandakazi, niba warakoze subscribe kuri iyi channel, ntago uzigira ubura makuru.